Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk samping Pak Koser, mengendali kuda. Ketok, wow, ketok, diangkat batunya lagi. Op, masuk apa? Masuk. Oh, ada dua sinan. Ketok, diangkat batunya lagi. 6 rusuh, 67. 67 Sikarak danau disolok, 8 baleh angka mencogok, ada 8 baleh nomor ditengok. Kalau lajat sayui bilangan bulan, hei 29, ada 29. Itulah kini, itu kini. Op. Ini penuh bro. Kupon merah, kuning namanya merah. 6 balai 29, 35, 65, 72 cocok. Kodaki. Di pandai tu kodaki. Ayam mana jalannya lurus tahu? Ulan jalannya lurus tahu? Ulan jalannya lurus tahu saya. Tahu dah? Dah. Ular terlalu tangkai sapu. Ya, makasih kawan. Hop. Besar kawan. Enggak kawan bentuk orang kayu lah. Jalan tak kayu. Ada masuk dah. Lanjut. Goyang. Hey, asik. Lampar pisang ku belum masak sabiji diurung bari-bari. Hei, kalau si Anna merana 2 sendiri saja, angka 2. Op. Oh, dah ulang tu baru jo. Nak awak lu je lah. Berajaki ya. Masa pak? Cak lu baju batik. Ada 60 cek tahu pak? Betul batik 60? Ha? Enggak je. Oh 60 ya. Baju batik 60 bantu. 2 9 34 okey. Madianya pak. Mengadang onde. Kau dulu teki pak. Dipacik lunak di tokok belangkang, apakah itu tahu pak? Tahu pak? Pacik lunak tokok belangkang, tahu pak dah? Cik ayam letih dorom. Ya makasih pak. Pacik lah lunak tokok belangkang punya. Ande antara naik, tak kait kalau nasi bapak naik. Dah pulang abang labo-labo, pulang abang mak labo-labo. Kau pulang abang dia tambah juga. Lanjut. Ada ide kaya perlu galak-galak aja. Batu pada nil kau nya senang lewat tu galak-galak tu. Karena pada kekanya ide ke masalah bapak. Naja. Masalah ide ke sado bapak. Dah ada ide ke masalah. Contoh, ndak makan awak parik lapar. Makan awak kewesi tak sonta. Ndak minum kadang rongkongan. Banyak minum banyak lo ke jamban. Duduk saja awak kuangek. Jalan kaki letik panek, ne onda kambang pusek, ne oto beli minyak terengek. Hal tidak masalah. Tidak apa bini wak dingin lah seorang. Apa bini wak dia makan anak orang. Apa bini cek bini gua tambah lambu tambah usang banyak lo nak gadi jalan kadang. Apa bini 2 berduto lo kau belakang. Apa bini 3 bingung kemana ke pulang. Masalah sado Banyak nak mengadang lidah tahu dua. Tidak beranak curang lo mandua. Alah masalah ni pakalak saya banyak ni apa ni. Dah tu sebenarnya itu pak. Oh muka tu galak dalam masalah nak piti jadi, berpiti jadi. Ya nak piti tak bisa beli apa-apa. Ingin berpiti pada bertengkit tak mencari piti. Itu penyau je nak.
nak mandi badan bersuak. Kok mandi sibuk dalam gosok abuk keduk kerusuk ka pelipatan-pelipatannya. Lanjut goyah. Say. Supaya semangat. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Angkat lagi batunya Tuhan, gampang aja ke Betawi. Satu jalan sendiri, angka satu diisi Allah nada sudi. La 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 panglimut tanam 56 nomor nan datang. Di sini senang, alun-alunan manang. Basi-basi puyuh di hutan. 38 nomor pasangkan, 38 nomor datang. La 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 sekali sore 20 ampe nomor dapet. La 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 la. Kalau lakulang areo menambang 70 angko pasang. 70 datang, alun ada manang, alun ada orang punya. Tampi bare ditampi sapu. Hop, masuk bang, masuk bang. Anda ganteng lah bang. 10 mas 10 ah. Tampi bare ditampi ya. Oh tahu pantunnya. Tampi bare tampi 10 nomor dicari. Dapat pantun. Di mana kampung? Oh Medan, kampung mah. Awas ke Sari ya. Oke, 10 36 45 67 70. Ya. Apal pantun. Oke, Pak, ini. Makasih banyak. Salam loh. Iya, Bang, ya, aku dia. Terima kasih semoga bermanfaat ya, Bang ya. Ya, semoga mendapat tempat yang layak nanti di 10 36 46 50 72. Siga. Udah terang ada. Sepuluh datu 262 72 pas. Kak iyalah. Kau cocok dia. Enggak dispenser dia. Dispenser kak? Ya dispenser cocok. Ya. Enggak, ada dispenser. Enggak ada lah. Korenya dispenser cocok. Enggak. Ya kepengen nak cocok dispenser baru cocok. Dia dispenser nama nang galon. Kak. Ya kak ya. Mah, elah bro. Ya, bro. Si bro. Wak bro banyak. Beralai. Dia ada lepas. Nih, bah kawan lanjut kawan. Mantap kawan. Ya. Lanjut. Asoy. Goyang kaki dah, hela goyang kasuo. Laba cando itiak jalan malenggo. Batu diambil, nomor ditengok. Kalau olele di kota raja 73 angkot keluar 73. Op sahur masuk lon. Ya capek kak. Onde dapat mesin cuci. Dapat mesin cuci kah? Mesin cuci. Soalnya sosok ke dalam dikon cuci. Dikonnya tangan. Tujuh 73.
73 dah kak. 7367 4521. Hah? Tetina. Ya tetina. Makan puang. Siko. Oh ya. Kampung. Ya. Oh kota besar kampung. Gitu. Ya makasih kak ya. Kota besar.